Kau ke ufanga penga he tala kata puto pe fa faket me faren. Kau fa me program ko no fe kau ak. Pe mo sapate. Fe hui o pehen. Ko sapate faka kristiani ko go me ena to tu unik I kuonga o senturi fa he empola loma ko Constantine. Ko fam ke wanga fa ni mo to me folo fola. Na ikai ko tu ni senturi fa. Ko me ko ni na stau hi pe e ko kristiani. E kuonga e whakau whokurak mea. Koe tupu anga hono tauhi e kau Christian ai ulaki aho o I wike. Tui ke sabat whakasiu koe ato naki ia kai atau tolu e haoni. Koe sabat whakasiu pau ke tahi pe Israel e ahoni. Koe tupu anga hiki ai Christiani ki he ulaki aho e wike koe uhi koe onga mea e ua. Koe uluaki koe aho Pentekosi. Aho Pentekosi koe wheilau pe ia, he koe aho na koe aho wheilau e lau I katoa nga lau wike. Ke whai be Israel I ahoni, o ke ilonga bit pe ia, koe ulaki aho ia o I wike. Na whai mau be ulaki aho o I wike, ai koe aho sapat whakaristiane ia. Na mau Israel he tau atu whai ai mea koe. Whanonga ta anona arivitiko watolu, ki he taimi e whai ai aho Pentekosi. Pea te mō ka mata a pongi hiri ai sapat, e ka sapat whasiu ia, toko naki a tau tolu, pa koe a pongi koe hiri ai sapat whasiu, ai koe sapat whakaristiane ia, ke lau aho iyo, te mō ka mata me aho na mō omie ai u koane tākalo, o whakakato ha wiki e fitu. Te mō whai atu ke aho hiri hono fitu e wike, o ka kato ha mō nimango fulu I aha, kono inga kuia koe Pentekosi, koe aho ia e nimango fulu hiri ai Passover. Ai koe ne uhinga, o se katoanga Passover, ka matarewa no lawe ai wike e fitu. Aho e whahiwa, aho rewa hono nimango fulu, ai koe aho ia e wike. Koe aho koe na ui koe Shavuot, aho ia Pentekosi. Ia, koe uhinga, ta mareo koe aho koe te motoki atu ke se hoa whei lau me akai, me tau fo'o. Ia koe aho ne whailonga iai, ai utu tau. Huinga ia mahu inga ia, koe aho Pentekosi, mo e katoanga Pentekosi. Kake, koe huina e whaia he ulak aho e wike, pea hifa lau maria ma oni he ulak aho e wike, aho koe ia. Nei kaurewa e whakakaukau e aho Pentekosi ulak aho e wike, I he makatuunga. Ngai e whakakaukau I a hiki e sāpate. Ka kono mo ni o nei, ko mena mamawhataha ki he loto koe mo e tamai, o ki nao tole ka apostolo, mo e kau kristiani koe whakafo o koe mahino, na e toi tu asi Isu, he ulaki aho e wike. Whanongo sio nenu vai ua noa, vesi ulaki, ka I he ulaki aho o e wike. Ea koe hiria e sāpate whakasiwa, a toko nako e na tautolu. Ka I he ulaki aho o e wike, na hau hengi a mere me maki tala, ki he whanua loto o kukei po uri. Pea he ene wakai, tā kua to'o ai maka, me whanua loto. Sai, mahu inga wita mea koe nei mamata kia mere. Na hau eke whanua loto, o stoi tu e eiki, o sto'o e makai. E koe whehu I whoku, haina nanga to'o e fu maka koia, tala mai na ea kaureo. Na naonga reo he fu maka, tala mai mahatiu ke te tautolu, na hifu mai angelo me ilangi au te kai e fu maka. Toi tu e eiki. Kono mahu inga mea nei mamata kia mere, he koe mea ia e hoko I he aho o e eiki, o ka toi haere mai eiki, e te kai ho tau ngahi maka kafu. He whakatoe tu kotoa ki tautolu, I he toi tu o e aho whakamui. Tala noa kia ia si Isu mo maata ia, sione vai tātaha ki he pau ke toi tu, ai taha kotoa pe, kau koe whahinga e ua e toi tu ko ia. Koe toi tu koe ke mau mo ui ta ingata, e koe kakaena nau tui pi tai ke eiko si Isu Kraisi utonga nau mo ui, mo e toi tu ki he mate ta ingata. Koe nau tolu, nau whai nau mo ui, I he tae tui ki he eiko si Isu Kraisi, mo e wholofola ai otua. Aia, koe aho toi tu ko o si Isu Kraisi, na e uia e he Kristiane koe aho o e eiki. Koe ui he utala whakatātā he mea koe na nau mamata he whanua loto o Sisu, ai mea e hoko, o ka toi haere mai e eiki, I he aho o e eiki. He tauke inu toto tatari ki he aho o e eiki. Sai, pa koe aho tatau pe, I he wike taha, ulaki aho o e wike, koe ulaki wheiloakia e kau Kristiane, e kau apostolo, moho nau eiki toi tu. Ai utano ka sen bai wanoa vestahiva. Pea I he ene e fiafi I aho ko ia ai ulaki aho e wike. So, mo inga wido pika apostolo ken hanga tala mai ke te tautolo ai taimina nau wheiloaki ai, nau laki wheiloaki ai mo eiki toi tuu.
pe ko tāpuni ai ngahi matapā o e whare na nofo e kau ako, koe nau mana wahe ki hasiu, na hawa si su o tuu ki o nau loto ngā ni wholofolo ki te ki nau tolu, si o tō whātu. Na nau mana tui wholoa au pito e whakakaukau na nau whei loa ki mo nau eiki toe tuu, ihe uraki aho o i wike. Na kau ia ngai maka tuu ngā mālohi, ai hiki ai Kristiane me sāpate whakasiu, ki sāpate whakakristiane, i rotonga be o kuonga o ka apostolo, koe uhi, e ngata pe koe ahoia o eiki, koe ahoia na whakaava e whunua loto o eiki, vi sone ke aho koe e te haere mai eiki o whakaava ngai whunua loto koto pe, e te tuu whakamui, ka koe roki ahoia na nau whiloake mo nau eiki, koe whakaukau ke, koe siasi, koe whakatahaanga e siasi, koe whakataha ai ka kai o eiki, ke nau whetau laki mo eiki toi tuu, ihe ene wholofora. Sai, ko nea koe ke kuonga e whanonga whakamisinare a Paula, us mahina o pito leo vai, o ku tauhi e kau Kristiane ai uraki aho e wike. Ai ko whenga ke mahuinga, na e whai pe tauhi e sāpate uraki aho e wike he kuonga ka apostolo i e whakau who'o. Whanau koe, ngāwe vai hua noain ves fitu, pēr i he uraki aho e wike. Na mau whakataha ke paki mā, koe mea na e whai he ka apostolo, talo pē ya ngai vai hua vesi whaua, ma whataha ke paki mā pena e tala noa lotu a Paula ke teki nau tolu, he nai amanaki alu a bong. O ne whano atu e ne whakamatara ke tō, o tānun koe nei, tō ai koe i tiko koe o mate, koe ne mohe malanga, whatoanga i pēta tō koe te mohe ngai malanga, na ke tō ai si pekia. Ka koe rake ahoi wike, aina nau, ilo pēna tō e sāpati whakasiu, ka na e whai e whakatahai e kau Kristiane, ko tui koe uhinga, na nau whakaama o tui kau Kristiane ke mahino o ku kehe e nau whakatahaanga e nau tō, me whakatahaanga koe a haasiu e sāpati haasiu. Koe whakatahaanga e ni e kakai, kua tātānaki mai, kua ui mai, kua riu kawa e nau mo ui, e he eiki toi tuu koe nei whetau laki maka apostolo, he uraki aho e wike. Sai, ura Korinto vai taha no ves fitu te aspe ai, ko mea ke tānaki tokoni mai kāinga lotu, ai ko mea ne alo Paula o kore ke nau tānaki ngai kāinga lotu koe sentaire ha tokoni, ke alo ave ke tokoni aki kau masiva koe o siasi i Jerusalem maka. Ko mea ke tānaki tokoni mai kāinga lotu, ura Korinto taha no ves fitu, ko ia na aku tu uni ke ngai siasi karetia ke pehe ho mo fai e ki moto. Ihe uraki aho o e wike kotoa pe. Ke taktaha ta off i api o tauhi ha mea ko hulu atu e ne koloa, ke hui ke oa na ai ha fu tānak e whai he kua loto sio. O si kamata pe, ai ngāwe aki, ai uraki aho e wike, maini puka hana nau whakatahai, wa he e mo sirini, tuku e ke whai ke off ke kaumasio. Sai, uiarewe maka tuunga, whaka tohi tapu ia ai hiki ai ka apostolo me sāpate koe whakasiu ki sāpate whakaristiane. Whanau ko Kolose vai 1 ves taha no mo taha fitu. Koia ke oa na ai ha taha te nea ngai ki mautolu i hakai pe hainu, pe iha mea hange ha katoanga, pe ha whakamahina fo o, pe ha sāpate. Koe ngahi mea koia, ko ha ata pe o ngai mea kahoko, ka koe sino o ngai mea koia, oku te fito ia kia Kraisi. So kau e sāpate e kau mea kai pe koe ngai kātoanga whakalotu. Ta mai e whainu apostolo, koe ngai mea kātoa koe, koe ata pea e mea koe neha ko mai ko Christ, koe ata i o Christ. So ke, ai au kake toton ke a ngai ki tau tolu ai. Me kon whai aho fitu, koe ko koe mo tolu aho fitu. O mo te mohanga whakangai kau Kristiane, koe ke mo oni ho mo whakanga. Ni o stauhi pehe kau Kristiane ia ka apostolo, mo e kuonga i whakafo o e uraki aho i wike, wahai e nau sirin, whai e nau kātoa ngā lotu, whai e nau pakipaki mā. He koe uhi, koe asapate koe atapeia o Kalaisi. Ta marewe aloma vai taha whae mea koe ni. Ko mea mamafa ke te aho e taha, i aho e taha. Ka ko mea tatau ke te aho kotoa pe ke taha ai ke pau e ne whakakaukau ana. Koe une toka ngai ai aho, o kune tokanga ke ai koe hui koe eiki. Sio, ai ka pau ke toka ngai aho koe, poke aho koe, tau whai e tau tolo e tau mea koe hui koe eiki. Sio, ai koe kai ke tau tolo, koe mea koe ke aho me katoanga, tuun pe tau tolo koe whakakau paula. Ke takitaha ai, ke takitaha tuun e toko taha, pe ko whe aho tene toka ngai. Ai, sāpati whakaristiane, sāpati whakasiu pe pentekosi, ko le ruka te tau te whea whakaanga aki.
he tak tun pe ko ka mea mau inga pe ko lote atonaki pe ko lote asapate ko mea mau inga pe ko ha kwa ele meni ti fai ko loto mea mau inga ek to koni mai fai ho mau fai no me forfora I he mea ko no kau ke sapate ke mau tui ko fiona mo toi tu mau inga ai sapate fa Christiane Jesus Christ ko mau famu amen